Iki ni ikiganiro kije mu gihe gikomeye cyane aho AFC M23 yatangiye gukura ingabo zayo mu mujyi wa Uvira. Olivier NDUHUNGIREHE Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yaganiye na France 24 agaruka ku bijyanye na Uvira, agaruka ku bijyanye n'umutekano w'u Rwanda, agaruka kuri FDLR nk'ibisanzwe ndetse anagaruka ku masezerano ya Washington u Rwanda rwashyizeho umukono mu minsi yashize ku itariki enye aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we wa Repubulika Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano y'amahoro ndetse n'ubukungu i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngiye kugaruka rero ku kiganiro gikomeye cyane aho France 24 yamutumiye ndetse ikamubaza ibibazo bikakaye cyane. Reka mbagize ikiganiro cyose uko cyakabaye. Ce mercredi soir, l'AFC M23 affirme avoir entamé son retrait d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo. Umunyamakuru yatangiye ikiganiro cye agira ati ni kuri wa gatatu nimugoroba aho AFC M23 yatangaje ko yatangiye kwikura mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko nta bimenyetso bifatika bihari byemeza ko uyu mutwe witwaje intwaro ushyigikiwe n'u Rwanda uri koko kwikura muri uwo mujyi w'ingenzi. Washington ikomeza gushinja u Rwanda no kongera igitutu kuri Kigali kugira ngo ihagarika inkunga ivugwa guha M23. Uyu mugoroba twa Olivier NDUHUNGIREHE Minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ububanyi n'amahanga. Mwiriwe neza bwana Minisitiri, murakoze cyane kwemera kuganira natwe kuri radio yacu. Mbere na mbere M23 yatangaje ko yatangiye kwikura muri Uvira. Ese murabyemeza? Ese mufite amakuru abihamya? Murakoze. Twakurikiranye nk'abandi, ubwo ni Olivier NDUHUNGIREHE waruri gusubiza ikibazo cy'uyu munyamakuru ati twabikurikiranye nk'abandi bose. Mbere na mbere twabonye itangazo rya M23 rivuga ko yavuye mu mujyi wa Uvira ndetse n'intangiriro yo kwikura muri uyu mujyi ikaba yatangiye uyu munsi. Turizera ko ibi bizaba ikimenyetso cy'ubushake bwiza kizafasha impande zombi ziri mu biganiro gusubira ku meza y'imishyikirano no kuganira ku masezerano atandatu asigaye y'amasezerano ngiro yo kuwa 15 Ugushyingo. Umunyamakuru yakomeje agira ati ejo twakiriye Patrick Muyaya, Minisitiri ushinzwe itumanaho wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ashinja u Rwanda igihugu cyanyu kuba ndamwifashisha amagambo ye. Yavuze ngo se wa M23 avuga ko M23 ari nk'umwana ko muri inyuma y'iterambere ryayo Uvira kandi ko mutubahirije amasezerano ya Washington. Ni iki musubiza kuri ibyo birego? Olivier NDUHUNGIREHE yagize ati igisubizo cyanjye kiroroshye. Mu makimbirane yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuko hari se n'umwana, hari umwuka mubi. Uwo mwuka mubi w'amahoro ni Leta ya Kongo, umwana ni FDLR zigizwe n'abagize uruhare muri jenoside naho umwuka mubi n'ingengabitekerezo ya jenoside aho abaturage bose bafatwa nk'abanzi, bagaterwa ibisasu, bakagirwa nabi kandi bagashyirwa mu kato n'ingabo z'u Burundi, mu gihe ibyo byose bitagira icyo bitera ku muryango mpuzamahanga. No kuvuga ngo umuryango mpuzamahanga nacyo bibibwiye. Bityo rero ikibazo ni ikiyica ry'agahenge CCLF katubahirijwe, kandi si ikibazo kimaze iminsi mike gusa ahubwo kimaze amezi menshi kuva hashyirwaho amasezerano yo kuwa 27 Kamena. Kuva icyo gihe ibitero byifashisha indege zitagira abaderevu z'intambara, drones zataka n'indege z'intambara ntibyigeze bihagarara mu gihe kirenze amezi 6. Patrick Muyaya rero arabashinja ibintu bimwe. Ubwo ni umunyamakuru wari wongeye kumubaza ati Patrick Muyaya arabashinja ibintu bimwe, akavuga ko mukoresha drones za kamikaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse akabashinja n'igihugu cy'u Burundi. Mugenzi wawe wo mu Burundi Edouard Nduwimana nawe yanditse kuri X ashinja M23 kutagira ubushake bwiza, ayishinja gushaka kugura
igihe no kuvuga ko u Rwanda rwayiteye ku butaka bwarwo. Ibyo murabivugaho iki? Avuga ko u Rwanda rwateye ibisasu ku butaka bw'u Burundi. Olivier NDUHUNGIREHE mu gusubiza ati ibyo ni ibinyoma, ahubwo ni amasasu yaturutse mu Burundi yageze mu mujyi wa Kamanyura muri Kongo. Ayo masasu akaba yarateje impunzi ndetse n'ihunga ry'abaturage bigera no ku Rwanda, by'umwihariko mu gace ka Bugarama. Ni ngombwa rero gusobanukirwa neza icyo iyica ry'agahenge risobanuye. Kwica agahenge cyangwa kongera gutangiza imirwano, amasezerano aba hagati y'ibande zihanganye agamije gucecekesha intwaro kugira ngo habeho ibiganiro ku bibazo bya politiki biri hagati y'impande zombi zirwana. Nibishoboka rero gutekereza ko guhagarika imirwano cyangwa kwica agahenge bigomba kubahirizwa n'uruhande rumwe gusa. Iyo ari amasezerano agomba kubahirizwa n'impande zombi, nk'uko nabivugaga kuva mu mezi menshi ashize, ndetse leta ya Kongo ubwayo irabyivugira yishima ndetse initera agateka. Ntabwo yigeze ihagarika kurasa no gutera ibisasu ku birindiro bya M23 ndetse no ku midugudu ituwe n'abaturage. Ibyo byose bikaba ari uguhonyura amasezerano yo guhagarika imirwano. Ntabwo rero byumvikana ko igihe uruhande rumwe rwakomeje kuraswaho no guterwa ibisasu rugerageje kwirwanaho cyangwa gusubiza, aribwo abantu bose batangira gutabaza bavuga ko habayeho ihonyorwa ry'iyica ry'agahenge. Nyamara icyo kibazo kimaze amezi menshi. M23 ni umutwe twaje intwaro ukorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, ni umutwe wa Kongo ukorera ku butaka bwa Kongo, ariko wasinye amasezerano yo guhagarika imirwano na leta ya Kongo idoha. Bityo rero niba M23 na leta ya Kongo barasinye amasezerano y'agahenge, impande zombi zigomba kukubahiriza. Ntabwo ari uruhande rumwe gusa rugomba kubahiriza ayo masezerano. Umunyamakuru yahise amubwira ati nibihe byari bitegerejwe i Washington n'iki gikubiye muri ayo masezerano. Ati mu buryo bufatika ni kuki mwiyemeje? Numvise ko ari amasezerano y'amateka nk'uko byavuzwe, akubiyemo ingingo zikomeye, harimo ingingo z'umutekano zigamije gufasha no kurandura burundu imitwe y'abagize uruhare muri jenoside, by'umwihariko FDLR, no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Harimo kandi ingingo y'ubukungu, aho hasinywe amasezerano agamije gushyiraho urwego rw'ihuzwa ry'ubukungu mu karere azafasha ishoramari rihuriweho hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nzego zitandukanye, nko mu by'ibikorwa remezo, amabuye y'agaciro akomeye, pariki z'igihugu n'ibindi. Ni amasezerano y'amateka yuzuye uko bishoboka kose kandi azadufasha gutera intambwe igana imbere, ariko kugira ngo bigerweho bisaba ko haba ubushake bwiza. Ariko by'umwihariko niki u Rwanda rwiyemeje muri ayo masezerano? Ndavuga ku masezerano y'amahoro, si ku y'ubukungu. Niki u Rwanda rwiyemeje mu masezerano y'amahoro? Olivier NDUHUNGIREHE ati nibyo nyirizina navugaga, hari ingingo y'umutekano isaba ko hagira igikorwa cyo kurandura burundu FDLR yagizwe cyangwa yashinzwe kandi kabigizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ndetse hakavanwaho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Ibi rero nk'uko bigaragara biri mu rwego rw'ibikorwa byiswe CONOPS, Concept of Operations, byashyizweho umukono kwa 27 Kamena mu rwego rw'amasezerano y'amahoro. Ibyo nibyo byemezo bibiri by'ingenzi kandi biganirwaho binakurikiranwa n'urwego rwihariye rwashyizweho n'amasezerano ya Washington, ari rwo urwego rufatanyije rwo guhuza no gukurikirana umutekano. Umunyamakuru yongeye aramubaza ati muri kuvuga kuri Washington none uyu munsi Marco Rubio, umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga, ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira M23, mu byitwaramo mute? Musubiza iki? Olivier NDUHUNGIREHE ati u Rwanda rurakiyemeje gukorana n'umuhuza wa Amerika mu gushaka igisubizo kuri iki kibazo. Tuzakomeza kugirana
ibiganiro n'ubuyobozi bwa Amerika kugira ngo dushakishe inzira zo gusohoka muri iki kibazo, bityo impande zose zisubire mu biganiro gushyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Umunyamakuru yamaje ati ese muri contact muvugana na Marco Rubio, muri kuvugana na Washington? Olivier NDUHUNGIREHE ati yego turi ku murongo umwe cyangwa tuvugana n'ubuyobozi bwa Amerika tuganira ku buryo bwo kubona inzira y'amahoro isohoka muri iki kibazo. Umunyamakuru rero yongeye aramaza ati M23 yatangaje ko yatangiye kwikura muri Uvira, ariko ikaba ivuga ko uko kwikura muri Uvira bifite ibisabwa. Ndavuga kuba bava muri Uvira, muri ibyo bisabwa harimo ko Uvira yagirwa umujyi udafite ingabo, ndetse hakabaho n'ingabo zitabogamye nk'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO cyangwa iz'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ese u Rwanda rushyigikiye ko habaho ingabo zitabogamye ku butaka? Olivier NDUHUNGIREHE ati turabyemera kandi turabishyigikiye ku mpamvu yoroshye cyane, kuko kwikura muri Uvira kwakozwe na M23, yaba muri Warikare byabayeho Masisi cyangwa ahandi, byagiye bikurikirwa n'ubwicanyi ndetse no kwica agahenge. No kuvuga ngo abaturage bagiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane byakozwe n'ingabo za FARDC n'imitwe ya gisirikare iyishyigikiye. No kuvuga ngo izo ngabo zabangamiye abaturage b'abasivile bo mu bice byaho, cyane cyane abari barashyigikiye cyangwa baragaragaje ko bashyigikiye AFC M23. Niyo mpamvu twemera ko habaho ingabo zitabogamye. Mbona aricyo gisubizo cyiza kurusha ibindi mu kurinda umutekano w'abaturage bo mu mujyi wa Uvira. Umunyamakuru ati nabazaga mbere niba muri kuvugana na Washington, muri contact itumanaho ryanyu na Washington, ese kandi muri kuvugana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, cyangwa haba hari inama iteganyijwe hagati y'impande eshatu, cyane cyane harebwa ibibera Uvira muri iyi minsi? Olivier NDUHUNGIREHE ati dufite urwego rw'ibiganiro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari rwo rwego rwa Washington. Turizera ko inama zizakurikiraho z'urwego rufatanyije rwo guhuza no gukurikirana umutekano zizongera gutangizwa hagamijwe kuganira ku nzira yo gukurikiza ibyemezo byafashwe, by'umwihariko ku bijyanye no kurandura burundu FDLR no kuvanaho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Ku bijyanye n'u Burundi, habaye inama yabaye muri iyi mpera z'icyumweru ihuza inzego z'umutekano z'ibihugu byombi hagamijwe kuganira ku buryo bwo kugabanya umwuka mubi n'ubwiyongere bw'intambara. Twizera ko ni dukomeza muri uwo murongo w'ibiganiro tuzashobora kumvikana ku nzira yo gusohoka muri iki kibazo, ku kugabanya umwuka w'intambara mu karere no kongera gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Umunyamakuru ati ikibazo cya nyuma, u Rwanda rubibona rute ko igitutu gikomeje kwiyongera ku gihugu cyanyu giturutse ku muryango mpuzamahanga harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Marco Rubio yavuze ko Amerika izafata ingamba kugira ngo yizere ko amasezerano n'imyanzuro yafatiwe mu masezerano ya Washington yahawe Perezida Trump yubahirizwa. Olivier NDUHUNGIREHE ati ibyemezo byafatiwe mu masezerano ya Washington ni mbere na mbere iyubahirizwa ryo guhagarika agahenge, kandi uko kwica ku gahenge bigomba kubahirizwa n'impande zose bireba. Ntekereza ko niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niramuka yubahirije agahenge, igahagarika ibitero byo mu kirere, harimo n'ibitero byifashisha drones z'intambara, n'izindi mpande nazo zizakora uko icyo kijyanye no guhagarika imirwano cyangwa kwica agahenge ni kubahirizwa, koko ibintu bizagenda neza. Niba rero impande zose zubahirije amasezerano zasinye, nizera ko hazabaho inzira
yo gukomeza gushyirwa mu bikorwa ry'inzira ya Washington ndetse n'inzira ya Doha icyarimwe. Umunyamakuru yahise amushimira aramubwira ati murakoze cyane bwana Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda kubwo kwemera gusubiza ibibazo byacu. Olivier Nduhungirehe ati ninjye washimiye.